Gospodin Nikšiću, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Nove. Dobro večer vama i gledalcima. Evo, imamo malo vremena pa da ga što kvalitetnije iskoristimo. Kolege najavili tema, cijeli dnevnik bi bio dobro. Mogli bi, ali ajmo brzo, konkretno, jasno. Gospodin Nikšiću, dotaknut ćemo se ovog NATO puta, to je isto vrući krumpir, međutim, ajmo onome što je aktualnije. A to je izborni zakon Bosne i Hercegovine. Sada ste i malo čas u neformalnom razgovoru kazali da su i do vas došle određene informacije kao i novinarskim krugovima, da bi visoki predstavnik trebao sutra potegnuti bonske ovlasti vezano za tehničke izmjene izbornog zakona. Koje su vaše informacije? Ja sam danas vašoj kolegici upravo na ovoj preskonferenciji odgovorio. Ja sam uvijek i cijelo vrijeme ovo zastupam tezu da bi puno kvalitetnije i bolje bilo da zakone donose domaće vlasti. Moram reći da smo, kad su u pitanju ova tri otvorena seta u izbornom zakonu, i mi dogovorili otprilike dva, pa rekao bih potpuno, kad je u pitanju Centralna izborna komisija i zaštita integriteta izbornog procesa, i naravno nismo se pomakli daleko kad je u pitanju izbor članova predsjedništva, jer mi smatramo kako moramo promijeniti Ustav i da je vrlo važno da ispoštujemo sve one odluke suda u Strasburu, pogotovo danas kad smo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji institucija visokog predstavnika. Nedavno smo na konferenciji u Beču bili, pa smo želili pokazati kako i tu možemo da govorimo, da se ne svađamo oko tema, i gospodin Dodik je rekao kako za njega je visoki predstavnik lažno se predstavlja, a nije. I evo, dok je kao za neko je on sjajan. Ja sam rekao da nije sjajan, nego je visoki predstavnik. Kao visoki predstavnik ima određene ovlasti. Jeste li vi dobili informacije iz OHR-a da bi on trebao potegnuti za bonske ovlasti? Pa dakle, nemam niti da imam, niti bih ja prenosio ono što je ovako dogovoreno i što znam. Dakle, nemam zvanične informacije i u svakom slučaju vidjet ćemo kako će se dalje razvijati. Ponavljam, visoki predstavnik je onaj ko može da... Da, pa znamo da ga vi poštujete, dobro, to je jasno. Ovdje je sad sporan, pod navodnicima, ajmo reći, Dragan Čović, jeste li imali razgovore s njim, planirate li razgovarati, hoćete li vi pokušati bilo šta sada u ovih 24 sata učiniti da ipak visoki predstavnik ne povučete ovlasti? Naravno da imamo komunikaciju, ja bi sutra trebao da razgovaram po drugoj temi sa gospodinom Čovićem. Naravno da ćemo se dohvatiti i svih ovih drugih otvorenih pitanja. Mi smo danas na preskonferenciji rekli da ćemo vrlo brzo iskomunicirati sa svim partnerima, da nastavimo dalje ovaj proces koji smo ne mogu reći završili, ali napravili određene iskorake koji su nam omogućili da dobijemo... Je li moguće, evo sad, gospodin Nikšiću, da javno zamolite visokog predstavnika da vam da još malo vremena da popeglate to, da se pokušate politički dogovoriti? Ja ne bih želio ni na koji način da degradiram visokog predstavnika, ali smatram, i evo ako je to neki apel, smatram da treba pružiti, kad smo već dosad ovdje dobacili, da treba pružiti šansu domaćim vlastima, pa ne znam koliko možemo se dogovoriti za 2 sata što se tog dijela tiče, ali treba... Dakle, da možemo pokušati još jednom da iskomuniciramo i dogovorimo. Prijedlog Dragana Čovića i HDZ-a Bosne i Hercegovine ste vidjeli, pretpostavljam da vam nije prihvatljiv. Gdje je tu sad kompromis, dakle, koalicijskih partnera, vas i HDZ-a BiH s druge strane? A mislim da je kompromis u ovom trenutku izmjene izbornog zakona koji neće zadirati u izbor članova predsjedništva, jer u konačnici sad su i lokalni izbori pred nama, da riješimo pitanje, ova otvorena pitanja zaštite integriteta izbornog procesa i izbora članova Centralne izborne komisije, a naravno da nas čeka i da moramo razgovarati i ovo. Ima li kakve signale ali Čović spreman za to da ostavi predsjedništvo po strani? Znamo da je to njemu trn u oku već godinama. Ja i razumijem i na tim svim sastancima razumijem i njegov poziciju i ono kroz šta prolazi i kako prolazi, ali u ovom trenutku kad je u pitanju naša pozicija, mi tražimo i insistiramo na tome da se rješava i pitanje provođenja odluka suda u Strasburu, jer postoji, kako god gledali na ovo pitanje izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, bošnjačkog, iz reda srpskog, moramo priznati da u Bosni i Hercegovini postoji jedan ogroman broj ljudi koji nemaju pravo da se kandiduju za člana predsjedništva. Vi znate da je to u federaciji pripadnici srpskog naroda i oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici. Da, pa dobro, to da se vodi do kompletne reforme Ustava. O tom potom, kada govorimo, dakle, to je jedan par rukava, drugi problem je kada je pitanje funkcioniranje vaše stranke, odnosno trojke sa SNSD-om i Miloradom Dodikom. Znamo priču, on je rekao, ok, ja ću vama evo sad popustiti oko ovih evropskih zakona, ali ćete i vi me nešto zauzvrat vratiti. Je li to pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Ja moram reći da se nikad ne priča na tim osnovama. Pa dobro, on je to javno rekao. Mi pokušamo, pa dobro, dakle ja sad govorim kako jeste. Može neko demantirati ove moje
izjave, ja govorim onako kako jeste. Naravno, sve su to pitanja koja su stavljena na sto. Mi smo apsolutno svjesni činjenice da Bosna i Hercegovina ne može postati dio punopravna članica Europske unije sa ovakvim uređenjem, sa stranim sudijama Ustavnog sudu, sa visokim predstavnikom, sa Europskom komisijom, koji svi imaju svoje određene nadležnosti, ali nažalost mi imamo te institucije, odnosno imamo te ljude zato što smo mi u ovoj fazi u kojoj jesmo i zato što se ovako ponašamo. Mislite li će od tih krupnih pitanja vi uspjeti riješiti u ovom mandatu dok ste na vlasti? Pa evo, trudit ćemo se. Dakle, interesantno mi je, recimo, neće zamjeriti, kad smo komunicirali noć prije donošenja odluke u Briselu, gospodin Sattler i ja već onako razmjenjivali smo informacije, bilo je otprilike jasno da šta će se desiti i on je mene pitao kao jesi li mogao zamisliti prije samo 1,5 godinu dana da ćemo doći u ovu fazu. Dakle, ja sam rekao i prije 1,5 godinu dana da smo spremni uraditi sve da dođemo. Jeste li vjerovali? Pa nisam bio, dakle da sam se trebao kladiti, ne bi se kladio da će to biti, ali evo pokazalo se ispravnim i došli smo. Dakle, ne biste dobili na listiću. Dakle, pa teško je. Dobro, ste ipak cijeli razgovarali, oporba, znate i sami, tu vas optužuje za izdaju, ajmo reći, građanskih, bošnjačkih interesa u cijelom ovome procesu. Znate i sami što vam sve zamjeraju, što kažu. Jeste li možda u nekim situacijama prešli tu crvenu liniju koju ste si postavili da ste zbog tom kompromisa morali dodatno se još spustiti? A nikad i nigdje. Uostalom, evo mogu i oni, dakle, da bar imamo neku konkretnu optužbu šta smo to. I gledajte kako se zamijeni ovaj spin. Bilo je priče kako smo izdali. Pa nisu uspjeli tu napraviti razdor, nisu mogli naći ništa jer se nije desilo. E sad je obratna priča. Kako ste uspjeli ovo dobiti, šta ste obećali, odnosno kako ste prevarili Dodika. Pa niko nije ovdje ni prevaren, ni niko. Dakle, svi smo svjesni bili u ovom procesu šta radimo i jako je važno da su svi pokazali. I moram reći ovo, nije ovo uradila samo trojka. Dakle, bez saglasnosti gospodina Dodika, bez saglasnosti gospodina Čovića, nije bilo moguće. Je li to u koaliciji između vas ljubav ili je to samo prinudni brak? Ajmo to tako reći. Pa ne bi to nazvao ni ljubav, ne bi ni prinudni brak. Ja bi ovo nazvao upravo ono što jeste kompromis. Kompromis podrazumijeva da niko ne može dobiti sve, ali naravno i da svak ponešto dobije. Odstupi od nečega. Jeste li vi sad spremni odstupiti od nekih stvari koje vam se traže? Pokazali smo i do sada jesmo. U ovim ozbiljnim sad krupnim stvari, ipak sada nešto smo odradili stvari. Evo, krenemo od zakona o sudovima. Dakle, mi smo tu prvi napravili kompromis. Napravili smo kompromis da se to ne zove viši sud, da je to apelaciono vijeće. Napravili smo kompromis da smo spremni da to sjedište bude u Republici Srpskoj i u istočnom Sarajevu. I smatramo da je sad red da i neko drugi napravi kompromis. Dakle, niko ne dobija sve. Ali oni hoće Banja Luku, neće istočno Sarajevo. Pa dobro, evo mene za nas je dovoljno kompromis da je istočno Sarajevo. Nećete dopustiti Banja Luku. Pa evo, dakle, to je nešto. Dobro, vaš koalicijski partner Dodik često spominje secesiju. U tim nekim izjavama vi, gospodin Konaković, ste dosta onako mirni, ajmo reći, ne upuštate se u tu retoriku, tu reagiraju neki drugi, ajmo reći, SDP-ovci. Vjerujete li stvarno da bi gospodin Dodik u određenom trenutku mogao pokrenuti to pitanje ukoliko... Naravno da je hipotetički sve moguće, ali ja sam ja smatram da ne trebam svaki put reagovati na to. Vrlo jasno sam rekao da je to avantura u koju ne mislim da nik bi poželio niko da krene i da neće ni gospodin Dodik krenuti u to jer je potpuno jasno, mirne secesije nema. Ovdje ste također u funkciji premijera Federacije Bosne i Hercegovine, godina dana se bliži rada vlade, jeste li zadovoljni? Pa naravno. Je li moglo više? Dakle, bilo bi glupo da ja sad govorim o tome kako nešto nismo dobro uradili, a mi radimo, ali uvijek je moguće naći. Ja sam dugo godina bio trener i znate kad napravite najbolji rezultat, kaže, ali uvijek postoji mogućnost da bude više. Ja smatram da može više, mada moram reći da sam vrlo zadovoljan atmosferom u vladi, da je vlada pokazala također da je spremna na određene kompromise, da smo vrlo brzo riješili neke stvari koje su godinama bile blokirane, tipa seta energetskih zakona o civilnim žrtvama rata, da smo otvorili prostor i priču oko fiskalnih reformi, fiskalnih zakona, da smo gotovo završili priču koja još od 2014. godine, a to je jedno od ključnih poglavlja kad je u pitanju pristupanja Europskoj uniji, borba protiv korupcije i kriminala, da smo našli sjedište. Ali niste ispunili obećanje koje su dali vaše ministri, 1000 maraka prosječna plaća, je li to realno? Moglo bi se, dakle, možemo različito
Pa mi smo u ovom trenutku omogućili veću platu od 1000 maraka minimalnu za manje doprinosa odlukama vlade, ali je tačno da nije zakonom propisana da je ona. Dakle, svi oni koji žele i hoće svojim radnicima dobro, daju, ali mogu hoće li to doći do uraditi. ovo 1000? Pa hoćemo doći. Do toga zakon je zaokružen, završen. Moramo prije toga završiti online, odnosno fiskalizaciju u realnom vremenu, jer bez obzira koliko mi željeli da donesemo te popularne odluke nose određene rizike, morate osigurati pokriće. Sredstva, da, JZA vas to optužuje za zaduživanje, da odeste u minus debelo. A da, to bi bilo i to je sjajna, molim vas, dakle, vrlo kratko. Kaže na 7,4 milijarde vi se zadužujete 400 miliona. Tu nema marke zaduženja federacije dodatno u odnosu na ono što je plan 22. 24. koju je prethodna vlada donijela i to nije nikako dodatna zaduženja. Kratko, umirovljenici, 13. mirovina, povećanje mirovina. Fadil Novalić se prije nego što će otići u zatvor pohvale da su oni podigli 21%. Šta penzioneri mogu očekivati? Joj, tu ima vrlo jednostavna statistika. Evo, ja vas pozivam kao novinare da to istražite. Ja prenosim samo što je citiram. Ma naravno, ne govorim vama, niti uopšte oponiram bivšem, to je vrlo jednostavno. Povećanje mirovina, koliko penzioneri mogu očekivati? U ovom trenutku povećanje mirovina nije realno, dakle realno je samo ono što je po zakonu usklađivanje. Neće biti ove godine, dakle, dodatno povećanje. Zašto nije realno? Pa vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. U prošloj godini je iz federalnog budžeta 317 miliona tih, dakle, povećanja o kojima je prethodni premijer govorio, isplaćeno više iz federalnog budžeta da bi se isplatile penzije. Dakle, nemate lijepe vijeste za umirovljenika, oni gledaju ovo. 317 miliona je manje bilo uplaćeno doprinosa nego što je bilo potrebno za penzije. Dakle, samo da to znamo, vlada federacije, dakle, povećala penzija 317 miliona. Izvanredno povećanje neće biti ove godine za sad. Dakle, ne mogu sad reći. Dakle, to ćemo vidjeti kako se bude razvijala situacija. Kratko za kraj. Da vam dam sad izborni listić, da su izbori hipotetički, da morate birati za člana predsjedniča Čovića ili Komšića. Koga biste izabrali? Bez ikakve dileme Komšića. Komšića. A to sam uvijek govorio. Aha, a Čović Dodik, kad bi se morali birati partnere njihove između njih dvojice? Pa izabrali smo obojicu za partnere. Dakle, ne možemo bez jednog. Ali dobro, kad bi se morali birati jednog od njih dvojice? Obojica su mi partneri. A zašto mislite da s Komšićem partner, kad biste izabrali ga ovdje na izborima, recimo? Pa zato što je Komšić izabrao da bude s SDA. Aha, niste vi. Pa što da radim, on je otišao sa SDA. Koalicija sa SDA ikad, je li moguće? Naravno da je moguće, bili smo u koaliciji, samo treba da se slože neke stvari. Da li eventualno razmišljate da DF i SDP ponovno budu neka jedna stranka? Pa ja završavam svoju neku političku karijeru, dakle moguće ako sam ja nakon ovog mandata hoćeš reći da se povlačite, odlazite? Naravno, mislim i ne mogu se više kandidovati za predsjednika SDP-a, tako da ako ima neki problem, ako sam ja problem, možeš ostvariti to na drugi način. A bili ste li to voljeli kao socijaldemokrata? Pa ja bi naravno volio da svi ljudi građanske orijentacije, socijaldemokratske orijentacije budu u jednom timu, u jednoj ekipi. Nažalost, puno se tu stvari nekakvi rješenja. Imali smo mi tu i ponudu, naravno, da ugasimo SDP, da napravimo, ali to ne dolazi u obzir. Vjerujete li u pobjedu SDP-a na idućim izborima? Vjerujem. Hvala vam puno, gospodin Nikšić. Hvala vam na pozivu.